uje ujuraisha abo wamaze ko ntabwo wakubaka igaraje ngo haze haraza n'imodoka nzi ntabwo wakubaka urupitaro ngo haje haraza n'abakize. Abapasiteri mbasabe mu byubahiro byanyu, abayobozi b'amatorero, ntabwo ndenda guhindura doctrine na mila zenu za dini, lakini kila dini iko na nafasi yake, lakini haiwezi kuamua ndani ya mioyo yetu. Anayeamua ndani ya mioyo yetu ni Kristo Yesu. Na hauwezi kuwa kanisa ukose kuwa na roho ya upendo na huruma. Kama kanisa, kama mchungaji, kama mtu yeyote, uko Mkristo lakini hauna roho ya upendo, hauna roho ya huruma, takukwiriye mu bwami bw'Imana. Iyo kompeni yawe alikitore mubiri wa Kristo. Ni garaje ya kupokea ibintu byose. Sipango pale ntabibaga rimwe. Hari iziga kiwo munsi, hari indi mari cyumweru, hari nindi izarinda kugurishwa ikarakasi cyoje bakakimurira kuri kuyindi modoka, ariko kinarahoye giteretse ku mabuye. Ntabwo nyiri garaje yavuga ngo yapfuye ngo muyisubize. Hoya, aragerageza agashakisha ukuntu bamuha udufaranga, kuko kurya kwe ni byabi. Abanganga kurya kwabo nitwe turware twuzure mu rupitaro maze babeho neza. Msamaha. Sasa nilikuwa nasema wakati tunamwamini Yesu tunapata vile vitu viwili, na kile cha pili ni ushirika. Ule ushirika unatengenezwa na sisi wenyewe. Ngwani kupe mfano. Mtoto wako mwenye ulijizaliaka, leo hakuna kitu kinaweza kuwatenga naye. Ata akuwe rebeli, ata akuwe mwizi mwenye iko naiba hapa njote na Kamanyola yote, mjue huyu ni mtoto wa papa nani tena? Prince. Huyu ni mtoto wa papa Prince, njo mwizi wa hapa Kamanyola. Na kuambia atatu mjue vile jina ya karte ya ule mwizi itakuwa ni jina yake. Damu yake, damu yake. Materiel yenye namtengeneza akuwe yenye iko, na leo ni mwizi, hata kama haiko pastor sawa, ni materiel yako wewe na bibi yako. Amen. Ili hata afanye zambi, afanye makosa, utaendelea kuwa baba yake na ataendelea kuwa bandi wako. Awe baba naye awe bandi wako. Anaweza kuya anaiba telefone yako wewe, lakini mwizi mwenye aliba telefone yako ni mtoto wako. Unaweza enda taku radio ugatangaza no mu matora kohereza mu matangazo ngo turamuciye ngo ntagakira umwana wanje, uramuciye ariko ntaguciye amaraso, ntaguciye izina, ntaguciye nejo niba murasaba kamurambika hariya murombo. Twebwe tuzaje turahagera tuvuge ngo wapfuye n'umwana wanjye, no kumuhamba ntabwo twe tuzafata hari kumuka wehose. Ile uhusiano haiwezi kuvunjika. Sasa wakati amekukosea, kitu gani kinavunjikaka? Ni ushirika. Haleluya. Amen. Hatuwezi kuchangia na mtoto mwenye hakushota. Hatuwezi kuchangia na mtoto mwenye hakwenda kwa masomo. Hatuwezi kuchangia hata kama hautachangia naye kwenye atakuwa iko nazunguruka, ni mtoto wako. Chenye kimevunjika haiko uhusiano, chenye kimevunjika ni ushirika. Ndio. Alafu ule ushirika ndio unatengenezwa kwa namna ya ile andiko ambalo nimekuambia. Mungu ni baba yetu. Ukishakuamini Yesu Mungu ni baba yako, ukikuwa rebele mu maisha ya Mungu,
hautachangiaka naye juu umemkosea. Chenye kitaacha unaikala tena kumeza moya unakula naye ni wakati umetengeneza makosa yenye ulifanya. Kwa hiyo dhambi haina nguvu kuliko Mungu wetu. Mungu wetu iko na nguvu kuliko dhambi zetu. Sasa kama ni vile njogi siviko, ni kitu gani kinamfanya Mungu asitusaidie? Kitu cha kwanza. Saa zimeisha. Ndio sasa. Kungali kuna kosa 15 minutes. Twende haraka sana. Kitu cha kwanza kinachomfanya Mungu asitusaidie, kizuizi cha kwanza ni kuona kwamba Mungu ana upendeleo. Ikintu cha mbere gituma Imana itadufasha ni mu gihe uri kubona ko Imana yaronda misemi yayo, kuona kwamba Mungu ana upendeleo. Igira ahubwo kukureba ko Imana ifite ikimenyane donc ikagira uwikunda n'uwo yanga. Iyo muri wowe hari igihe tugera mu buzima ukabona ibibazo bitubanye byinshi, ukabura iyo wava niyo waje, ugashaka imfashanyo hose ukayibura. Yagera hanyuma ukabona ko ari abandi mubanye babayeho neza. Turi kumwe? Maze ugashira ibyiringiro byose ku Mana mu gihe cy'ibintu byose byamaze kurangira. Ukabuza yuko imfashanyo yanyu mufite ari Imana, ariko kwa kushangaa ukaja kubona ntabwo bifasha, ntabwo bibaye. Hari n'igihe ushaka uja gutanga n'ibyifuzo mu matorero ngo musenge, ngo bagusengere, bakagusengera kugeza aho binaniranye. Hanyuma muri wowe hakavuka mu ikintu cy'igitekerezo cyo kuvuga ngo ariko Imana tuvuge ngo irondora ubutoni, irobanura igituma Imana itadufasha ni ugutekereza cyangwa kubona ko Imana irobanura ku butoni. Nicyo gituma itadufasha. Pale tunasikilizana kidogo. Donc kwa mfano niseme hivi na niweke mkazo hapa, kuona kwamba Mungu iko na upendeleo ni kizuizi kikubwa tena kibaya sana katika maisha yetu. Watu wengi leo wameshindwa kupata msaada wa Mungu. Si kwamba Mungu ameshindwa kuwasaidia, lakini ni kwa sababu ndani yao wameona kwamba Mungu anakuwaka na upendeleo. Unaweza kuwa na huduma yako, mumeanza wakati moja pamoja na mchungaji fulani, alafu ya kwake inaendelea, ya kwako haiendelee. Unaanza kujiuliza ni nini kimetokea, alafu mahali fulani unasema lakini Mungu anakuwaka na upendeleo, koma ule yeye anaendelea lakini mimi sijaendelea. Unaweza kusoma na mtu kumasomo hana akili, lakini sasa unapresente pamoja, yeye anapata diploma ya alama za mingi zenye hata wezaka kudefendre. Wewe mwenye ulikuwa nakuwa wa kwanza kumasomo unakosa diploma. Mlishaka kuviona vile? Wala unamaliza pamoja, unashituka mwenye hana masomo sawa yako anapata kazi ya mzuri,
lakini wewe unaikosa. Bamusika muko munaimba pamoja mkorani. Hakazu musore waje gushaka washakana nao. Ukaja kubona yabaza pastor akabazi ko hari umukobwa uririmba neza, hari umukobwa ufatika, wari kubona ko akwiye kubaka. Muri wa ukavuga ati mbonye umusore namurangira no mukobwa. No mutorero mwese mukaba muzi ko ari ukwiye gushaka, ariko byagera igihe cyo gushaka habone ko gushaka akaza karondora kaga kobwa kiwabo batagira n'intebe yo kwicara, maze babandi biyizi mwiryiza biyizi ko ari bo bari bakwiye bakabura ibyo urwo rushako. Uwo mwari muzi ko adakwiye akaba ari we urubona. Abantu bagashaka mu gihe kimwe, bamwe bakabyara abandi ntibabyara. Maze byaje kugera mu mirimo yo, ugasanga wari uri mu ntera zo hejuru, waje kubona uwo bazamuye kuba shefu wawe, babandi bo twitaga ngo ni nkandagira bitabo ku mashuri, maze akaba ari umuyobozi wawe. Maze waje kwicara ku ruhande ukavuga ngo ariko Imana, iyi Mana irobanura ku butoni